नमस्कार जय जगन्नाथ आम आसिक पहुँच जाइए आज विकेयर घर टी पहुँच जाइए आम आज बाहर धौली विकेयर घर ठू बर्तमान आम बाहर चलू धौली बुला धौली गोटे नुआ ब्लग सुटिंग हम आपण देखिए नुआ नुआ भिडियो जल्दी आस स्किप न करके आप टोटाल भिडियो देखूँ टोटाल पूरा पूरी बहुत बढ़िया लगे एंजॉय करूँ बर्तमान आम बाहर को माउसी पाक पलि आस भाउज आम ठिया भाउज टे हाल कर दियो यहाँ आम विकेयर घर मुझे घर टी पहुँच जाइए बाहर भी आ माउसी ये अच्छा माउसी टे हाल कर दियो हाई कर दियो कहतु पुओ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नमस्कार मो पुअर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर माउसी कहले हम बर्तमान बाहर विके रेडी बाहर चलो जीवा आगु नुआ नुआ ब्लॉग देखम चलन आसन जीवा देखिबा चलन A few moments later एंजॉय करूँ आगु देखु तुम गाँ भर भिडियोटा कर गाँ भिडियोटा कर कहून यहाँ आम गाँ भर यहाँ आम गाँ भर देखो पूरा बर्तमान आम गाँ मो गाँ भर मुझे बाहर आपको अध बाट देखुँ भिडियो देखते आप भिडियो आप कंटिन्यू रुहतु आगे एंजॉय करूँ बर्तमान देखो यहाँ मेन रोड आम आसीगलु बर्तमान एक लेफ्ट साइड जा खंडगिरी आट को खंडगिरी राइट साइड जा आज आम जाऊँ धौली चलते आप भिडियो कंटिन्यू रुहतु आप गाड़ी देखो मो गाड़ी देखो आगे गाड़ी जाके देखो वीडियो स्पीड कर दो है रास्ता ऑटो स्पीड कर लाइट लगे सब लाइट ऑन लगा चल चल देखो बर्तमान आम ये पहुँच जाइए पाखापाखि होगा ये आम राइट साइड ना ये टर्न ना बर्तमान आम फाइनाली दौड़ी पहुँची जाइए देखो गोटे पार्क जो गोटे पार्क तो पार्क दुटा आसला आम रिटर्न आपको देखिए आप ब्लॉगर कंटिन्यू रुहतु मैं आपको देखिए तो भाई एत हाइट रास्ता बहुत ऊंचा हाइट हो देखो गाड़ी बहुत कष्ट गाड़ी आम बहुत प्रेसर पड़े देखो बहुत धीरे 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 आम गाड़ी नहीं जाऊँ ये बाड़ी गाड़ी सब पार्क ये देखो ऊपर मत देखो ऊपर मत पार्क नथिबा ये छाई नथिबो सब गाड़ी माने छाई सब पार्क फाइनली आम पहुँच गलु ये स्टैंड बाइक स्टैंड है बर्तमान स्टैंड रखा होती हम बाइक देखिए देखिए कंटिन्यू रुहतु कौन बर्तमान वीडियो कंटिन्यू रुहतु ऊपर जाइए आप मंदिर भाई तो कहीदे आम चैनल लाइक सब्सक्राइब करने लाइक सब्सक्राइब करो थैंक यू भाई ओह माय गॉड वाओ मतलब हम जाऊ भाई ऊपर को सब दुकान अच्छे सब दुकान मान सब अच्छी स्टोर भाई मैंने सब बेपार कर चलते ऊपर को जा भाई बहुत दूर एथर गाड़ी हो भाई एथर वो कष्ट आज 5 वर्ष तले मुझे
ଏଠି ଗାଡ଼ି ପୁରା ଉପରକୁ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ରଖା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗାଡ଼ି ତଳେ ରହୁଛି। ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଏସବୁ ଜାଗା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଛି, ଟଏଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି, ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ମାନ ସବୁ ଏଠି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ, ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ସବୁ ତରକାରୀ ଜିନିଷ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏଠି ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପରେ। ଆଉ ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ରାତିରେ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗା ଠିକ୍ ଭାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁକା। ସକାଳ ଟାଇମିଂ ନୁହଁ, ଖରାଦିନେ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ। ଏପଟ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଏଇଠି ତିଆରି ହେଉଛି। ବୋଧେ ସେପଟ ଏପଟ ଗାଁକୁ କନେକ୍ଟିଂ ପାଇଁକା ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଦୀ, ଛୋଟ ନଦୀଟିଏ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ନଦୀଟିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଭାଇ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବସିଛୁ। ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ବହୁତ ଖରା, ଏତେ ଖରା ଭାଇ କୁହନ୍ତୁନି ଭାଇ। ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆପଣ ଯଦି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଯଦି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ ଆମକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବୁ। ଆପଣ ପୁରା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ପୁରା ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। नहीं। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଭାଇ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ତଳେ ଚପଲ ଥୋଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଟିକେ ରହିଛି, ଆପଣ ଗୋଡ଼ ତାତି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଶୟନ ନିଦ୍ରା ଆସନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ସିନେରୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ମାନେ ମସ୍ତ ଭିଉ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି, ଭଲ ଭଲ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିବ ଆମକୁ ଏସବୁ ଖୁଦେଇ କରିବା ପାଇଁକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି।
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ବୋଧେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ବୋଧେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ଉପରେ ଭାଇ ପୁରା ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ଭାଇ ମାନେ ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାକୁ ଭାଇ ଏତେ ଖରା ଭାଇ ଅନେଇ ବି ହେଉନି ଭାଇ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଏଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଟିକେ ଛାଇ ଠିଆ ହେଇଯିବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେଇକି ଯିବି ଆପଣ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ଭାଇ ବହୁତ ହାଲିଆ ଏତେ ଖରା ମାନେ ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ ଭାଇ ଖରା ବହୁତ ହାଲିଆ ଝାଳ ନାଳ ପୁରା ଫୁଲ୍। ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋର ପଡ଼ିଗଲା ସେଇଠି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲୁ ସେଠୁ ଏଠି ତଳେ ବସେଇଲୁ ଆଖୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲୁ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇଲୁ ବସିଛୁ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।